دکشینه بو هرما کردستان بتایبه جناوراست و باشور عراقه ام زیاتر به پرسه گوتو بیج بکن ده به روزن برف جشن رمضان ده تپیش بینی کردن سباییان دوز بابا دکتور خیری علی ریوبری گشتو گزارا دهوک لگل ماجد دهوک دکتور دم باشو سپاس با آماده بونا و ام ددم که ده پیشوازی بهین بدان این جشن رمضان دکین جشن چوی جشن نوروز حساب بکین جشن سرسال حساب کین جبر کشو هوا دبکو کمترین گشتیار هات بن هفبر لگل سال چوی هن بوی جشن چه پیش بینی دکن پیشوازی چه هجماره که گشتیاران بکین ددم که ده بین بدان بهاره کشو هوا خوشتره تی پیش بینی کرد زور سپاس بو درفته اموک ریوبری گشتو گزار الپارزگاه دو که اجدسپیکا سال ما آماده کاریت خود کرین بو جشن بو نوروز بو بهاری بو هاوین شک دما ما سی کمپانیین عراقی او کمپانیین گشتیارت این هرما کردستانی ما دا خاص کرن بو نمیوانید مل پارزگاه دو که ما دانو استاندن گلوان کمپانیا کر کو زیاده تر گشتیارا بو ما بین پارزگاه دو که و سروی چندش طبعا امکر و برای گشت گذارم ما تیمت خود آماده کرین تیمت سنتر باجر دهو که دا و الآمیدیه و شیخان و آکره و ناملکت خوم توزیع کرین و پروشورت خومت حاضر کرین وش بلی و چندش البومک ما چکی بجنه البوم گشتیاری پارزگاه دهو که با کمین جارا آواشک تتا چاپ کرن و انشالله پشتی عیده دمایی کت اما کریم برای گشتو گذار پارزگاه دو که بینین اوی جشنه ام باورد که اینو دیف بزنین قلم الدف ماهین ام توقعت که این رجا گشتیارن بین پارزگاه دو که هرما کرسانی بگشتی رجا که ایده کم بچنگو او بزنینت ماهین کو قطب خانین عراقی و زنکوین عراقی و اتکفتینت امتحانات داداش بروی چند ده پیش بینید که در رجوان یکم بت الویابی وجبلی چند شک امش بیرنا که اینکو نوروش کفتت رمضان ده بله لی دکتور تبحثی سی پاسان کرد و هف آهنگی گل کده گشتیاران جناوراست و باشور عراقی بینن اول چند گشتیاران لخواه بگیرن حتی کنگی و تا بس جناوراست و باشور عراقی برای وان پاسان بودو که بن چند گشتیار دبن نه قزمن نباسن قزمن او کمپانیین گشتیار ابو مدینن عراقی ما کمون القلوان واکری و هم هنگینا بینما وان دواچی بوی سی کمپانیان عراقی مینان دا خدمت کرده گشت گذار بتکرن و بتر گشتیار جماره که گشتیار بتر دستخواه بینین باشه جالی آماده کاریان و تا بحث کر دکتور ددمه که دایم پیشوازی جوی بین و دان و ججنه دکین دهوک راستی مخابن ددمین بوید راستی چند کار اساتان هاند جا آگره بربویا بازار جا لحیو بلنبون آستا آوه اوان چه کاریگریه که لسر جهن گشتیاری لسر آماده کاری نواکریه؟ طبعا اكيد طبعا ما قولك الديني ازديادات بيجت هكر او كفت الطنقيه دفيتو داريني نتشافي خوجي بقري وبري خوجي ورقريني او ياسايا دفيتو ناقهوريني يعني اكيد او طنقافيه بسر بارزقا دو كداتين تشي لافا و تشي او صوتنت هاتين اكيد خلكي تشافي خول في تشتينا نقان جناب سروكي جناب براغوري جناب فرماندي دكتور علي تتر كاك لازقين سربس لازقين بربرسي لقائك ام وكرفه بلا قشتو جوزاره خلكي فندقين اوتيل وموتيل وجبليه دوايرين دين حكومتي حقيقه براستي افجي سر كفتني بو جي سر بلندي بو كو حموك ما دست خو دستك داني ما خلكي خو جبنا خوشي خلاص كر جبر في چند رولي حكومتها موتابتي براغوري قالك رولك مازنبو دفيدر فتيدا فام وكريبه بلا قشتو جوزاره ام قالك اركي مازن في تشترابون وما كاري خوي باش كري بو في ججني بس هر جارك دم دي بيجين مخابني و رجا قشتارنتين في ججني ديت كامن اكيد او جين قشتاري شك زرر وابي بوي بس هر چندا لجنوي تاتينا تشكيل كرينو ام باور كين ان شاء الله وجودا براغوري وجودا سر كرديما از باور كم دي انا قربون كرنو وكم زاني بارزغها دو كم مصرين بارزغها سر أصلي عراقي وهرما كردستاني ونوكا قشتي أو جين لا فوش بكفتين هر حاضر بنا خوا ديار كريكو بيشوازا قشتيارا بكان الفي نوكا والبهاري والهافينيش
زیان بر هیچ جهکی گشت و گذاره کتیه جهکی دیار کری ام ناوی بزانی؟ اكيد رخاء اميدي كفبونا بري لكن يعني نبوه فتشتا بس بترخاء اميدي وتكفتينا بري وزاني وتبيبون بس هر چندا خلقي ما براستين وكا يعني اما دكاري خود كرين ودي بيشوازا قشتيارا كان الفان جين قشتياري بس هر چندا يعني وقت جين قشتياري يعني محس كاين حكومه هارما كرساني واكيد شك حكومه تقصيرنا كتب وجودها برا قوري بو قربون كرنافان بو هر تشتكي بدتا فانجين قشتياري. بله دکتور دناوا نافخوا دجی گشتیاران گشتیر نافخوا جی تفگرکا باش دکوه ناف دا جار بو جار بتایبت دمکاوها دا بن پیشوازی ج بهن ودان و ججنکی بکین ج باجارن دنین کردستان هاتنا گشتیاران بو دهو که ده چه آزده و چه جیره پیشبین کن مروژن بید ده؟ براستي ام باور كين كو خلقي هرما كورساني طبعا بردوام سردانا بارزجين دوكت كاين وما كومباني ويتين يعني ما هنجيل قال كومبانيا وهي ما هنجيل قال هندك كسا وهي او قشتيار بومتين ام باور كين رجا قشتيار شهر ما كردستانتين تشيش هوليري تشيش سليماني تشيش باجير دي رجاوان قالك باش بتو وامشك دي بيجوازيا وان كاين ودي خدمتا وان كاين ودي يعني حمو اقهدار او يدخل ما يتكين اما دكار يدخل. دکتور هندک پروژه استراتژی گریدای گشت و گذار دهو که هبون سنور پارزگاه بگشتی و که هتل آبری لسرسین که تل افریقا لسرسین که بو سرچیای گاره پروژه آواشین اون هاده چه قناغ دانه؟ اكيد اوتيل بري وفندق حجري براستي دنو خلاص بت يعني ام باور كان هافيني بتا فكرين اجبلي في هندي ما ملعب اولمبيش كو هاي هلوي دركي اجبلي ويشك ما قد ام جوركي نويه قشتو جوزاري بالندار بجنيه يعني كونفرنس سياحه المؤتمرات مت بيجيني اوشك جيك وياتي ترخان كرين بو ودا ومبرهنانا كيكو او هولا بتا ترخان كرين بس بو كونفرنسا تشي كونفرنسا حزبي بن تشي حكومي بن تشي هر كونفرنسا كي هبت او شك وك زي ذكرنا جورا كي دي قشتياري البارزقه دوكي اكيد قريه شيرانا جيوان قالكي بريكوبيكا قالكي باشا وهر چندا وان برجي خوي برفرا كرينوكا موتيلك شوال ودركي تشي كريو ما وهي فينو ما وهي شكفتا اينيشكي وما وهي اشا وقالك جي دين قشتاري براستي ميتين الدورة آمدی حمو آمده کارت خودیار کن حمو دید خدمتا کرتکشتو گذاری دابن ویججنه و بهاری و هاوینشک. زور سپاس رزدار دکتور خیری علی رو برای گشتی گشت و گذار پارزگاه دهو کش دهو که لگل ما بویدن باش.